Gledate pravi dnevnik Slobodne televizije, ja sam Dejan Jeremić, a ovo su vesti koje su obeležile dan. Od koronavirusa u Srbiji zaraženo još 14 osoba. Ukupan broj obolelih je 149. Avion Air Srbije večeras se vraća iz Kine i dovozi lekare i medicinsku pomoć za borbu protiv koronavirusa. Rad kafića, restorana i tržnih centara zabranjen je od večeras od 20 sati. Od danas se ukidaju svi polasci na linijama javnog, gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza. Prodavnice Lidl, Maxi i Tempo sutra će biti otvorene od 4 do 7 sati ujutru za građane starije od 65 godina. Od koronavirusa u Srbiji je zaraženo još 14 osoba, pa je ukupan broj obolelih 149. Njih 9 je hospitalizovano, ali bez komplikacija dobrog opšteg stanja, dok 5 ima lakšu kliničku sliku i nalazi se na kliničkom lečenju. U nacionalnoj referentnoj laboratoriji Instituta Torlak do sada su testirane ukupno 624 osobe koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. U Kliničkom centru Vojvodine preminuo je muškarac iz Kikinde, potvrdila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Koronavirus nije jedina bolest sa kojom se preminuli čovjek borio, rekla je premijerka i dodala da je imao brojne druge zdravstvene tegobe. Istakla je da se još 8 građana bori za život i da su priključeni na respiratore. Trenutno se u Kliničkom centru Vojvodine na klinici za infektivne bolesti, koja je određena kao referentni centar u ovom trenutku za lečenje pacijenata koji su inficirani koronavirusom, leči 7 pacijenata. Imamo tokom noći prijem stranog državljanina jednog koji je u stabilnom opštem stanju. Imamo i dalje 2 pacijenta teškog opšteg stanja koji se nalaze na respiratoru i imamo 4 već ranije primljena pacijenta čije je opšte stanje zadovoljavajuće. Nažalost, juče smo imali prvi smrtni ishod. Kao što znate, preminuo je pacijent star 59 godina iz Kikinde koji je lečen na klinici za infektivne bolesti, koji je osim ove infekcije, baš kao što smo i upozoravali da je to najrizičnija grupa, imao velike brojne komorbiditete koji doprinose svim mogućim komplikacijama koje ova infekcija prouzrokuje. U ulici Milutina Milankovića na Novom Beogradu jutros oko 4 sata izbio je požar. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je u požaru koji je lokalizovan stradalo 6 osoba. Također 6 ljudi je povređeno, naveo je MUP. U intervenciji je učestvovalo 30 vatrogasaca, spasilaca sa 11 vozila. Avion Air Srbije večeras se vraća iz Kine i dovozi lekare i medicinsku pomoć za borbu protiv koronavirusa. Još jedan avion poletao je jutros za Šangaj po drugu turu pomoći. U Srbiju će doputovati 6 vrhunskih epidemiologa iz područja Wuhana, koji je bio najpogođeniji koronavirusom, i njihovo iskustvo biće od velikog značaja za lekare u Srbiji, kaže državni sekretar Ministarstva zdravlja Berislav Veklić. Naveo je da je do sada održano oko 10 videokonferencija sa kineskim stručnjacima, što je pomoglo u uvođenju novih mera za sprečavanje širenja koronavirusa i načinu lečenja. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da će rad kafića, restorana i tržnih centara biti zabranjen od večeras od 20 sati. Prema njenim rečima, na sednici vlade biće doneta i odluka da se zabrani okupljanje više od 5 ljudi. Brnabić je izjavila da je doneta odluka da se ide na još restriktivnije mere u borbi protiv širenja koronavirusa u Srbiji. Sekretarijat za javni prevoz Beograda od danas ukida sve polaske na svim linijama javnog, gradskog, prigradskog i lokalnog prevoza i sve polaske na svim linijama BG voza, u skladu sa odlukom vlade Srbije o ukidanju javnog prevoza na teritoriji Srbije. Na svim gradskim linijama javnog prevoza prvi jutarnji polasci bili su u 5:15, dok će posljednji polasci biti do 19 časova, a posle 20 časova biće potpuno obustavljen javni linijski prevoz putnika.
Avion Air Srbije dovezao je državljane Srbije koji su bili zarobljeni na aerodromima Charles de Gaulle u Parizu i Schiphol u Amsterdamu. Širom Evrope na aerodromima se nalaze građani Srbije koji su zarobljeni zbog izmena u vazdušnom saobraćaju do kojih je došlo nakon što su mnoge države uvele mere za sprečavanje širenja koronavirusa. Danas smo obavešteni u 11 sati da država organizuje let. Ambasada je sve to najefikasnije moguće uradila. Zahvaljujem se svom osoblju ambasade Srbije i vladi koji je poslala ovaj avion, koji je iskazala poštovanje, koji je osjećanje prema nama. Dolazim iz Pariza, inače sam Svilajnčanka, super sam putovala, ekstra je bilo, nikakav problem nije bio na granici, niti u Parizu, niti ovde, tako da je bilo sve super. Prvo moram da kažem, jako se radujem, pošto nama je, kako se kaže, da je nama dao srpski konzul da dođemo kući i da je nas država primio. To je ekstra super. Sada mi moramo biti jako ozbiljni sa ovim virusom, pošto kažu da jako brzo se rasta. Došli smo na aerodrom Bove, sestra nas je sačekala, odvezla nas je kući. Ona živi u La Morleu, to je mesto 35 km udaljeno od Pariza. 28 dana samoizolacija. Tako da smo uglavnom bili kući. Mislim, nismo nešto se kretali jer je uvedena i tamo zabrana za izlazak van kuća, tako da smo bili praktično u kući. Pa dobro, i tamo je isto, mislim, stanje slično. Sad ne znam kakvo je ovde, ali tamo je ogromno to naselje, tako da smo šetali i nismo sretali nikoga. Prodavnice Lidl, Maxi i Tempo sutra će biti otvorene od 4 do 7 sati ujutru za građane starije od 65 godina. Kompanija Lidl Srbija saopštila je da su trenutnom situacijom u vezi sa širenjem korone najviše pogođeni potrošači starije životne dobi, da će im zato omogućiti da se snabdeju namirnicama kako bi im olakšali period koji provode u kući. Iz Lidla su apelovali na potrošače da postupaju odgovorno i da kupuju u količinama potrebnim za domaćinstvo. Prodavnice Maxi i Tempo biće otvorene takođe od 4 do 7 sati ujutru u nedelju samo za osobe starije od 65 godina i svi kojima je zbog pooštrenih mera vlade Srbije ograničeno kretanje tokom radne nedelje mogu nesmetano da obave kupovinu. Sutra će po prvi put od 4 sata ujutru do 7 ujutru biti otvoreno preko 1000 prodavnica širom Srbije, dakle velikih trgovinskih lanaca i malih prodavnica za sve starije od 65 godina. I molimo sve druge da ne dolaze, jer ovo je akcija koja je isključivo namenjena penzionerima i onima koji su stariji od 65 godina. Molimo takođe za razumevanje ukoliko bude nekih problema u sprovođenju te akcije. Ovo je po prvi put da se dešava. Zajedno sa trgovcima smo organizovali sve ovo i nadam se da će biti robe za svako ko dođe. Nema potrebe da stvaramo nervozu ili pravimo gužve pred radnjama. Dakle, molim zaista naše starije sugrađane da imaju u vidu da ovo radimo prvi put, da su se proizvođači zaista potrudili, da su se trgovinski lanci zaista potrudili da već u 4 ujutru police budu pune svega onoga što je njima potrebno, nemaju razloga da prave zalihe. Ova akcija nije samo sad u nedelju, ona će biti redovna svake nedelje, dakle kupite onoliko koliko vam je potrebno, već za 7 dana moći ćete ponovo to isto da uradite, nemojte da nosite, nemojte da pravite zalihe kod kuće jer nema nikakve potrebe. U Bajmoku je počela proizvodnja sredstava za dezinfekciju javnih površina i objekata, odnosno rastvora koji Svetska zdravstvena organizacija preporučuje kao najefikasnije u uništavanju virusa korona, natrijum hipohlorid. Sredstvo se proizvodi u prostorijama kompanije Lukas, koja je u gradu besplatno ustupila pogon, dok je firma Alex Engineering and Construction donirala mašine. Dok je u gradovima Srbije svakodnevni život gotovo stao zbog vanrednog stanja proglašenog usled pandemije koronavirusa, u ruralnim sredinama on se odvija kao i uobičajeno uz manje smetnje i izmene. O tome svedoči i porodica Ostojić iz jednog sela kraj Užica. Najstariji članovi porodice Ostojić, iako nemaju preko 70 godina, što je starosna granica za samoizolaciju za ljude na selu zbog opasnosti od koronavirusa, odlučili su da se povuku u kuću na brdu,
gde je manje ljudi, a i nisu u svakodnevnom fizičkom kontaktu sa mlađim članovima porodice. Nemaš ni niski da popiješ ni kafu, ni da bi neđe otišao, eto, kad prođe neko s kolima na 50 metara, mane rukom ili svirne i eto ti, to ti je to. A bili smo od ponedeljka goramo, dolazili su mi sin i snaja i unučad, prekuće donijeli nam za hranu i da vide kako smo, šta radimo, čujemo se telefonom svaki dan, jutro, uveče. I na vreme smo se sklonili iz dolje, tako reći, te urbane sredine, ba da nije ni to urbana sredina. Sklonili se i zbog dece, i zbog komšiluka i tako da je dosta manji rizik. Ovdje je svežiji vazduh, nema naroda, nemaš sa kim da komuniciraš toliko, eventualno neko naiđe i na 2-3 metra, dobar dan i tako. Poslovi redovno se obavljaju, mora da se obavljaju. Svašta, kad bi stali sa poslovima, onda nas tek nigde ne bi bilo. Tako Milorad ovih dana vezuje maline i većim delom život na selu se odvija kao i obično, posebno za mlađe članove porodice koji su odlučili da ostanu u donjem, gušće naseljenom delu sela. Pa nemamo nikakvih problema, sve je okej, ima namirnica, ima dovoljno, a i kod nas na selu mi faktički imamo svoje namirnice, tako da za nas nije veliki problem. I za herbicide isto ima svega, sve je okej, sve je u najboljem redu. Pa jedini problem, ja se bavim muzikom, trubar sam, što su otkazane svadbe i to, ali šta ćemo, moramo da poštujemo sve. Zbog manje gustine naseljenosti, u ruralnim sredinama je rizik od zaraze mnogo manji nego što je to u gradovima, jer je kontakt sa drugima mnogo lakše izbeći i ograničiti. Pritom, sloboda kretanja ne zavisi od gradskog prevoza, saobraćaja, a nema ni gužvi u trgovinama, tako da je izgleda mnogo lakše podneti izolaciju i druge posledice vanrednog stanja ako ste na selu. S druge strane, Norveška je zabranila te novčanim i zatvorskim kaznama sankcionisala migracije iz grada u selo dok traje pandemija po savetu svojih medicinskih stručnjaka. Odlazak na vikendicu nije garancija da će se izbeći zaraza, dok s druge strane predstavlja rizik da neko ko je zaražen, a toga nije ni svestan, proširi opasnost od virusa u ruralne sredine, gde su kapaciteti sistema zdravstvene zaštite mnogo ograničeniji, poručuju Norvežani. Prištinska vlada usvojila je odluku premijera Aljbina Kurtija o ukidanju takse na sirovine iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, dok se od 1. aprila očekuje ukidanje takse na svu robu i proizvode. Za odluku su glasali ministri iz Samoopredeljenja i ministarka iz manjinskih nesrpskih zajednica Emilija Redžepi. Ministri Demokratskog saveza Kosova nisu glasali, a 2 srpska ministra bila su uzdržana. Da vidimo kako nas vreme u Srbiji očekuje narednih dana. Hvala vam što ste bili uz nas. Vidimo se sutra u isto vreme.